Se toi whaupobonga o le tatou porokalame wale wana whaatalitali. Pe o le whaatalitali timu, leunu ua opo I upo le antunu. E waza misi le tatou porokalame le lava ia so o tau misi ale mātou au waa. Ia ai le ngate maua le anta, e maua le malama maanga. Ia ai mai se foi o le tele o I unga o talonga tau te si le fia o no le nei foi porokalame. Ia o le tau o le nei asiata, le ngate I leo le mātou au waa to tolu a to tino o vātou sili. A fionga I le prestene o tamatuahi o le tātou laka pi Samoa po le manu Samoa I ni usile nei. A fionga le whaasina to le afoa ane te lea Aiolupo tea. Ia renga te lea o lo utu tamatau. Ia o le tātou senta longo a le manu Samoa. Le fionga Aumua to o vaenga. I le rei vaenga o le fia se tolu se furu. Whaasifonga o le tautua a le masina lona se furu le nei tūsanga. Luafe, lua se furu ma le wha. Malor fulau. Malor to fatalo fatuli no afionga la upionga fascina malor se fu manu ia malor seta Aumua ia me se ia fa funga a Samoa mai mo mai ni I fa pongo le tatou supposed no oi tala fatu seta me se foi fa funga tapo foi tatou tunu nei tu la fiafi ia e fa te fatalo mo fa filo tre foi tatou pokalame sa lo lesa sa le lo tamo le sola ya lo foi mai ai se ya aro fa Samoa ole tulanga le nei tu fesili me le mamalo le tunu ia o fea di walanga wa yang o pia I lungo I se pro kalame la na sila mala o fea lu kama ia wale ele leila le lu tali pe o lu yai walanga ele mafai ona o tali on your behalf. Walanga mana tu o tatou tulafono masani o tatou va se tolu e se suma o te tali le tunu. Ia la wa mtu tu ia o fea sa e ia le nava ia so I tatou bode o tatou pokalame. Ia fa fsiningia foi asiata. Sa ye nai fontanga ngalunga le aso ato sa ye. Yo nala le sa la yunga le ya pe sa o falongo sa rua no au te le lopo fesa lu ye. Le se tari pe ia fa tayo le o manino sa e pisi ya ngalunga ia o le aso ai kere sa ngo mai ko fesa ia o le aso vina ngalo ile tati. Ele pasi. Ia ka uia fe ngo via wa pe me mau kaimi. Mai la vi mai ka mo sa mo kwai pepelo le tala. Vengo fia longa winga e de kali aso a kompong ka e ngi fonga ba pe. La vol fengo le apala yesgamo en. La pel ana ka ya ka malo ruri o le sal. Por silia mo pe ki yo vaya la fa ngo se pepa. Ale la vasa. Medi. Ia le o uyanga. Nga bango avo ya ngo pe wa lu ka ko fa mo kan ngamalo sa mo e mo ia le ka ke ngai ya te Roma ai pe ya lu ka ko ma fo ka po ia ka nga malo se ka ko ngupele ono le tulanga le Samoa o se mato o le porkalame le sports sereno e tolu tanga ia mato producer la te faia tu fantasia le porkalame nei awa. Ia tatia ia le sipo kalame o tau ia e mani sipo kalame wa e tasi al tangata le ala foi la langa le sa fai malanga tu le mato wa team Samoa ia welcome back la fionga nga tasi male tatou team mas ka ia alole tatou langa ia va tayo le la o te liu mai ia il fa mo sa fianga I mafita tu ngai su tatou tu no ai tatou tele I hantula ile vaenga amata o le tatou whaatalofa ma le whaamaro. Wa sports salo. Ai kako karango ia singa vaenga o le amatanga o pokalame. I karinga malo sa mo. Wa mana ia langa o mata upu lau tele mo le tatou tunu. O le aso ro fina ngalo le tau mo whainga le tatou watu nuu. Ai me se foi o Samoa I lona lava loa I le talinga malo. Ia amata beso fina ngalo o mo. Ia. O le whaftai lava manwinga fo ile le tua asiata. Ma se fo whafonga ta po ile tunu. E moni le lava, e mo I lava fo ia tātou te le aui. Al manatu ia malangonga fo tālu sia ia. O mai le aso ia I umanu ia me uma. Ne ia ua lava ne yesi me ngā se. Ia pita, tau tia tele. O ta vai fo I tā penanga, a mai se fo I le lolofi mai o le tunu. A mai se o nuu malalafang. Le pūlenga fo I pule nuu o li ima
fai pule foi tonu ala alfante jas. Tua matautia la vale. Matautia tele. Ole, ai mese foi tapenanga o whawhiwhianga. I le wa ai atu le ia i la tau. Po ai foi i la tau sa tapena ina foi ma tau mwhainga ia nei, e le whaingofie. A le tuatu mati e lava le taringa malo le ua sa whapena ona whiangai maratatotu. Tulafoa. Ona matua lo wa le tautu e timu. Ele i ano le tatotu. No, lai sōwhina ngano i le mai. Ia whawhkai, ia ke lo. Ia, o le kako sponsor no, me ia wangoa e mo molia ko ia kako whawhekai samo. Ine lava foi upu o le ngana e whaaleo ei, wa kuma ki e Samoa i lalolangi a koa. I nge ia mea ka ngā maro. Ia kako orange a ma kako kupu ai kako kungu pelo Samoa. O nge ia mea o le kali maro. I kongo a inga. Ia lo o mai mengi makauki. Awal me mo. Yang kau whakalkali pe ke wale ngā whakia le kupu o Samoa ngase foi. So le aka kala manu vale le la man kamaro. Le van kape. Avang o fe le tu. Ai o Samoa ai mal ka ko. O le au ngamo moli me I la ubai. O le ko fo I le o Samoa le kas. Mali. Kasi Samoa le ai. Unity. Ambe a ko la ko kalinga malo. Anganga kas. Ya. Ele sala ese foi so ubai vainga. Whawhetai tele Samoa le atu pele. O ila tau malapa. Ia asere sila tu nisho kilipi e tu ina tu lunga. Lo wale tau amese atu o tu fai ungo taringa malo. Ele I vai le atu talo fai I o peifona fai atu le fio angosi umunga tau wia. Wana matua fea ngai le taringa malo sa so mua ma ai ngai lua tu lo fo I tu umale ai ngore tamana I tu fai to finga I longa fofua. Ia mese fo o fongo na tau maru franga fo. Ole ele I avea kimu. A tirora la e se foi lale mamalu o fingo. Mamalu o fingo, ia. Sa o le. Ese le karimalo le faile langi le lei. Ai ese foi lale anga. Lo mai kama le kimu. Danga man tu tato upo fai timu. Ia. O wanga pamalu yang. Nga. Ele fai yangi kimu o kimu mala. No, o wanga o fa manu yang. Whawhetai ele ngata o tātou whatu ona ole te vaenga na isi o. Ai whapenga fo I mo taala tō. Ia orko whioanga. Whawhetai le taringa malo le tō whioanga. Walanga ole ua iei le suafa mua le lena whae o tui tau mea sina. Ia ona whio tu fo I le whionga na maestete o Peritania. Ma whae e le suafa tō aingo tō mua. I se omo. Ai whapea fo ta mo rampuka. Oh, tangaloa langi ka tangalo. I le wa. Ai le me sin tau. Na mai la valo na fanonga mo na. Ia o mai le no ule o. O le ava ai no le tanga I fo rampuka I tapenanga fo I male sauninga leo. Pe na le sa mai ala no I fanonga o ie fio. O le la wo. Ole manga I ole famoe nga fai el malo mala kon ka penga ngibe. Ole mo me fio kofua I la fanga mala kon. Para tunu. Ia ole la ka ko bo I kala wo. Ala fa me wo mala fa fala onga. Wa fai fia nga. Wa fai fia nga. Le fia ma ngai ole ko. Fia nga malie fia nga makana. Sa tapuala o fe foi la tu. Australia. O Australia. O fiki ka sa tapuala le mea mata. Fanga li Pakistan. La pai Pakistan pala ongo fanga li. O wangirangi ko lo kiki. E va con ela ma pe va kumangi. E pe va kumangi ko Pakistan fo ele ni ko fa ka Pakistan. Wa Filipo elo. Wa Filipo elo. Kiki. Kiki. Ia ole koe malo si. Ole ale lei connections. Manei tunu. Wow. Ole si tūlanga mana ia asiata ma Toleafoa. Ole malaunia fo le o tātou uso mai sa. Tasi na tūlanga mana. E ui na fo ia e le tonu I le. Tau purenga fo ia malo. Na mafai a ona ave ia I whaaloaloa.
Samoa te matai palimia ma le kapeneta ma tatou whainga maru. Ia le na o mai lava le sui O Merksam. Merksam. O se meu tatau. Yeah. Wala ngai Me umaloa. kau fai. Le ngai umaloa no mai whaatasi le langi to taapi. Ai tatou whaau ai matutuila. O le whaau amene. O ia so ua, usua ia so. Ia so vale. O se mea tatau. Pe ko kongo malo ko pulenga pele. Ia le anga o i lo tatou so tu of taute e feanga ia so ma so mo so ifuanga. Ia fa malo to ifo ia mi samo wa tele foi tatou fans ma followers a tatou proclame. O lo mai mo mai ia o nisi na vai nga fo ilele to tsile mai ia inu ngol tatou sports lo mo molil fa malo mo fa tele. Ele tatou lo o to swafa io au whainga ruenga malo ila tau noi fa tasi ni malima fa moe marka peneta malo le malo i leo ma io male securities mo moli fa malo ma fa tai anu uma fio anga manga so tai mo moli fa tai fa ngainga fa ta fa taulanga e fia mo moli atu fa tai fa nawa onga so o lava lo Samoa Faftai sa ili malo wo to fa yeme sili tatou malologa foi mai tatou wo result to tatou weekend Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Toi fa fela yatu tali mo yel proclame malolonga le vanga le via fi. Ole amanto se anto mo il international tours lakpiuni o lo fa nga solo le temi dei e le to na male laina le malanga i fo isia mato au nei ya le All Blacks la to le na tua i lunga i le Northern Hemisphere e pe ona masani ai tau sanga te tasi o le lana amate le la tu ro ta longa mai ya pani ya i le fai unga fo i o le neiva ya so ua amatelia ya se ya me se le ngata le NPCs ya manisi lava fo i o ta longa tamai tai na taunu mai ai tatou mo mo nei talonga ia tatou tala malai mai ia NPC wala ngol tatou fa lo toi fali ai tatou tili atu fafo malo di la awori ngo ya ma role ya role kamekio ya ya but overall is mai tau le tulanga o ia le tamu sanga NPC le nei a foi vai tau so ifuanga lau a fionga mo a Tautuana yeah, mai vol final. Come find my pay plenty. Yeah. 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 Wow. Yes. Save for you pay plenty la go final. Yeah. Se ma kauri volin ko fa por kai. Yeah. O se final mang ia. Si lo for mi que fa mo ile le awe malo. Yeah. O le mang ia final fi nga ma o ia ke le fo ia lo fa na usa mo lo ka lo me au ni ko me mala utanaki. Ar fa kinga ia kalong ia ngau malo ia au o le la ko ka pinga mal fa kinga o avangoi mo ia le ngai o ia mo malo wen ko mana ia malo fa tai au mo mana ia tom fingal tammo Julian Xavier luana score Tautio le tau Julian le ilastona moni le ia sia tau aku fo ia pe plenty fo le mana ia fo ia le vavai nanga ia e toi fa manatu mai na
to ina matu tai bina sa champagne fo ia pe preti tape na ina la ri or suanga champagne yo ese le mata ina al silin ta o to tele yo alum fana o ta to tunu I au ye luoro fa pena ona ta so ese champagne ola ofisili on extra time e ta u foi le mo ofisili mo luafiong ese ya fainga asia le na tu mau foi ngale ma fu angale wai e fa popo taimi tu se e ye taimi fa popo unlike le liki mara sevens ku se extra time ai ole ai mo ma wale ai malo asia ta le fa pena fa ngole uni esse foi finga ole tulafono ponga fa pe la mara extra time is full mingu ke pe was full ia o ia la o mangi was full nga lo sili ia o nga malo ma ese foi tulafono finga la ko pe la liki ma o la wa mo ai ia o ma ka extra time e pe tau mana ia foi fa pena do ngala tala e wai ko ki unfair me foi le ole ole ko mo ko score fa ka inga wa kaulonga uma ale ai kulise uma los fulmingu patu ai fo ai man tuana ma fuana to faile extra time lang alai tutusa no winga anyone e tau ole ko ki apelo fuile le o ya mo malo le faia le uni e paten o ye le liki ya nai ona manatu avanga wa e so fina ngar fo popule nanga o nawa moni le ya tau ia si senga la china ai mana ya pen fa pe oi los ko tu molo mali ya ese vot fai ngas full lima la tu e wol menale na tupu na ovale au le asimato au ova pela e fai do ko le ko kiko ova pe kiki ko ai ya ole oplex ya ti lo ele fa pe se tulanga fu ile fa ma wolungo lo oplex wa ngaurisi le fa ya no tulanga ye ile ta longa e le ise ma fo le mo lunga ise upset to le ta longa ya na fa fe ya pangira mkanga ri so vina ngaro mo o ki lo so fa ya pangira mo so fa ila o le sa la va o le speed ale fa ya panita lo pe yo ke msalo fo le plan nga sa ka penga ye le fa ya o ya e jones ya ya la tatun o le situlanga mana ya pa le ta longa lo malo sila kuskala yo fo la ko line out no le na to set piece nga o line out male maskala ya pita ila ya ya tu la runga ole malo sia ole le yo le nga du mo le nga kuale le fila open for ya pa em kom ka kia e kele for ya po emisia ani fila ya ole si tu langa le wo sa ta to tilo foi la ile au ni fila ile swinga le na suye ia wala si le no belvat ai le ile suye ngal ka lunga le ta alo wala yo wa kidin ko ole mana foi o nisi foi o articles la sa foi ali nisi na nero ele va pe o sui ia ta alo tamale like consistent ia ta ho ngai sui foi kula o sui ho drop foi male male fo iwe malo fa ia o me fa kai ma ngai akele ia ka alo le o ka ko ia wole sa fa malo ki al malo ia ka poi foi male perfecto ai foi la kali a me se foi alo sa mo lo ka alo ai nga mia ke le lo black sel ka longa le e wo apa mo la ko kam ke kele fa ka kali e wi a si ko ya e ki lo fa ka nga ya pang yo ka longa ma me sole e ka wo ke e ke le foi me nga pu e mai e fa malo foi ka malo tau ka pengi ka malo malo ko ingare pe ama ko malo ko mangai ka alo ese mangai ya julanga na to ma yele na ta longa manu malo ya le All Blacks ono se fulu male fa ele sfruiva ale au malo si fo ya pani ya manisio ta longa ile va ole la tatu sauni doila mole au enelangi ya pesa ya tatu ya ile uni enelangi la tatu ta pena mo ya ile fa unga fo yo le neiva ya sole la amata ile fa so ngol tu tatu me liki tu la ngali ala ni mo kupuru au kiwi ya po se me ama kapea telefo le kel ko ngwa ya wa le ka wa yo ole le
o le whaakinginga e Australia o lako, pa whakamoenga lako polo ma ki mea uma, ia wai pēa o lai hurt mai a lako whaiinga lenga, whaiinga las, kei mulmulinga mkwa la mier kiwi, ia o ese fol ngi competition, ese fol ngi ka longa wo ye, ka penganga mea, e le whakamala voi yang usila, e pawal me pengkau yesing kau, ia ele makauli hoi ka longa va pengi va malo e ku lo la vangoa ma pe kau awangi se ma va pe o ka longa malo e carry mai alga no is totally different ball game na songi so face ka longa o faingi me ma ka longa mai but at the end o tu kula ia skali malo va ja yes e so vinga fa ali tango le tira tira to ia ole tulanga la ula kiwi mano si tele le po er kiwi physical tele el kiwi la ko defense tulanga pena ai wano pe vai na va ve kele le fainga le Australia o talong wa kele nga baua ia er kiwi ile la ko ile ho longo sekile ai kwai le recover le kiwi ku pe o tulanga la na mana e tele le fanga ina fo ye pe o tulanga le ka ke vai wa o ngi Australia fica ko foi de kiwi mas foi lá o sambo mas to que no campas fica ka vai I karonga kala po he ta kula ko ko va ka singi aungi e si le kula nga ka pengal ma fo favor or campa pa por para ya pel ma fo foka ko o ngani makuai pingi uma ya la sau ya uma ngino uma malos ya ka pe ya kula ka ko anti ya oi ya tolefo eu ka ko era ko fanga ko yo ke ya ka ale ole long term la yo ole le vai la ya lo kalo e las la vala le sau au ni skat malo fa jai tatou me il to Samoa le manuel tatou tu finga tatou talonga momo wala le fo e di tatou talonga le fo toi mai toru sumar fa ene langi sumar valu to be honest ele menio lo fininga lo jele I expecting on vale o ai no va pe e tau talata no considering o le fatua uma mai ia le liki fo ile le na reo ia pe o le ai lunga le vo le tulanga lo ia ai o le al fikia polo le foi ia te le lo fo lo fina ngalo le fa alia tau ese mai foi fa ngalo fa lila tau ia mana ko si te mi ai fa so fina ngalo o telefone ia ma ia ka longa ia ka penga nga ka ko au mal ia ku ia e pe kau ia ke mi ka penga nga ka ko au mal ia ku ia e pe kau ia ke mi fo ia mo le va ngo e fa king or fa ngo ia e self defense le o kelinga ia e se attack mangilo ia ngelangi le ku nga vale la ko por kam kau ka ko o ngani ke le sko mo so le aveanga o nga o lisi mengo ki kilo selection e fa ngai kamanga ka o le von ka sui ia pe ile ka vinga maka kulanga o me ka ko ki kilo ile o ke mi o ke a o pikier ka longa form o ke ai piki ka le form o lai ke mingi ele va pe o la nei minga ko va pe o fa ya ko va pe ke pe o le uso ya mirfo il kulanga le mirfo ni is a good player but il kulanga ia I ku fa ka singa mal lungo kalunga ia o ngaki ia e ko suia ku mulmuli ia o really wa nga ma ia ka mfainga mo fu ia vangoe ai o isi kulanga uma pe ka ko wingi ka mikile el marina ma ia nga mo voli se vangoe mo ka ko skole ku anga vale ia o fakamala ele wingi ka pe kongi pe fakamala vil kongi nga ia mai mo nga sko anga mo sko nga ela kalaka malo fa tai Aumua o le mata watu tele tatou po emisi tele po emisi po ka ko avongo ka unga sko ai ia matulanga na vonga le e ka wanga nga luva kasi e fa tulanga vai ka ko vonga ka u individual vo lisi kemi ka kana ko ia ele fa ma ele ia de si players lai e fa foko o ka ko e o tulanga la na ia e foi tulanga vo ia o tapin penanga foi ia po o ato to le ma fo mo tulanga pena
ia e tautuu hoi me le malosi le siva ma le pese fo isi taimi e kauan ka penga le e moi vonga le o lai le ai atu la fo e tau fo switch on na ke lo kaimi wa fa ka wing or ka malo fa tai tar sia ia le talonga ana lua le tatou to Samoa ia ame se fo le tapo inga so le o le asosali i watu fo i le mauti atu na isi matu fa mo o ka le parade le fe so lo fia so sa matu longa fa pena ia a wone vai lau fa parade si umalito e o to fa vela na walta tu ta longa lua le la nei ia na ni o talo ungo talo nga sa yai malolo le au tamaita i liki a New Zealand i le au Australia sumre fa le itau ai manumalo ene langi i a farani au tamaita i ono sumre ono i le na o le tolu sumre tolu farani malolo tanto wa la lingor ka ko fitu Samoa msa ko bagir malo manumalo tanto fitu Samoa le au tonga tolu se furu le ono o anista talonga aielani manumalo ia Scotland tolu suma leono ile na o leono Scotland o nisi o tatou talonga tau tele ia Julie netball mai sika ko paki le tatou manusina le wa ta pena la tolu le World Cup qualify once again congratulations Ramsey Militanto au ia kapteni vo ia le au le manusina masui umol manusina malo se ili malo tatou me email netball so or ko ro ngi sila ya Australia tau tia manu malo ai ia ni sila leipu ia ele la ta longa muli le ole la tau series e masani ai ma Australia ia ono sumre fa il fa sumre tolu Australia ia ole fa ta tianga na ta o to mai ni si o tanto ta longa fa ngore nei va yaso a fa fo misi a matone ni sia o tamba whanau o le tātou o tunu. Ngā te lepe o talonga o Kilani Samoa, Canterbury Samoa, Waikato Samoa, Wellington Samoa, mai se fo tātou i Samoa. Ia, o le ngā whai e maua, send mai nei result, pa whio tō whafonga mai. E tauna send mai i le aso sa po le aso fua. Whawana mole. Send mai te tonu o le tātou sports, Talanoa. Se uma foi a introduce a le page le tatou o se tinga man to te ya ele ngai le o le por kalamere na fai tatou sports Talanoa I send my tono le sports Talanoa ya nisi o to results pe ato fina ngalo tu ina tu lunga le matou por kalamere tatou maronga a foi mai matou bor faʻasoa There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Te vavela yatu e le tali uma i proklami malolonga masari levanga la viafi matou o le faʻasoa tu sai o nisi o issues o nisi o vaenga ia lau tele tulaga o talonga mo la matou afea ma Toleafoa me se o Aumua le iuga lea ua taoto mai ai le faaiʻuga a le faamarutele au kilani lakapi ona o le faafitauli ma le faalavelafu le sa tupu mai i le talonga tolu vai aso taluai le sa aloi le au lakapi le fioanga lo li i New Zealand nei po okilan ia ma le au le I think o le United Brothers le sa lo ina talita ia ele to na ma le laina le tulanga sa tula i mai na ua fa o lima se tasio le au ale liona ile lo fali
papalangi fo lea ale au kilani rugby union le sa sa fa fo le talongo le taile na fo fiafi o le la wa mai ale unga sa talia ale unga le wai wa fa sa ina tu mau for life band ia le tali ia po o le sui o le au ale liona mai lauli le sa fa o lima ile lo fali o le la o sau le band for life for le unga le na on top of that pe fa popo ia ile na o lo o fa nga solo maui fo ile tali ile tulanga fa tulafono ono tulanga o le fa o nga lima so ele aula ia isa matou sa ili le vaenga le mo nei taimi ono la wai a ao o le tulafono a o le tu fa le lakapi au mua ma Toleafoa o le o sau fa unga ua fa saina tapu mo so se lakapi te tonu lava o New Zealand me se fo kilani Samoa o le isi vai o le fa salanga e toru tau sanga le ua fa sa pe fa salai le au lakapi le liona mai laulii au kilani nei ona toe ta alo i ta longa lau kilani Samoa po so se uni i nei lava au kilani 3 years ban ole au ia ama yo fi ngalo le wo u tau fa i la ya tua le vaenga Natalia ia e si ama iso ro fi ngalo au mua ma Toleafoa ma tamai au mua ta wo tu longa le wa e momoria mai a siata tu sai voi la male i unga foi male pasalanga le wa o ia le te ia lo tatou tunu ia tatou lo ia la wa vai le unga le tele le nakpia Auckland Rugby Union ia le la va la si me si dia tuna lo le tulafono mo fai unga foi le uni tele la tou ia na wa oto ia la tou fai unga fai ia ele si to si dia tu si o la wa mo tu fo a fai unga foi lo fai le uni tele ia me se fo ia lo o a fia o mai foi ma le uni ni fila i fai unga nei ia tulanga la le fasa lai foi na le au le afio ang ia o silin ta ua tolu tau sanga ia tawa si ona pe tau umi tolu tau sanga ia o silin ta ua lo a fa pe foi ia lo ia se tulang foi na to e apili ele kalapu foi mal tato au mai ale lion ia tulanga na mal fai unga fai la to ale o le silin tau o fai la von to foi mai ne le awola fio anga mal kalapu to fa o pe un tolu tau sanga le o le fasala malo fa te mo Toleafoa ia o loka komoa ia fai unga male o mai ele ngila pia o kilan ia wa pe o ken Samoa se la lo umbrella o kilan ia o e ka ki kilo kula fong ia wa so se fala popkonga ia so se ngi foi ia kula fong e kawanga makai kuinga ma sa vali mai ia kalapu mala kapi me ia le la wa sa lo fa unga wa me mo lo pen for life lo langa ko ia le tali ia la kali ia le fo ave kula fongo sol nga kula fongo ngol fa nga lima i lo fali e se maila la kapi ia o longa lu ia lo ko ko sanga la fa sala ia kalapu le fi anga fo ia lauri lion ia ke pe a meu e alfa salanga ele ungo me a mai foi e foi la sanga me ven ka ko kilo ye ia wa ke pe a meu sa ngo ia Aumua ia amaka me i kalap na ke bia ko sanga wa ke leke too much ke le foi ia ke wa ia lo langona a wa ia longa wingola ola le ko mafai ko ka alongi ia ngi kala o lo ke me ka winga ka singi kala pulei i ka misanga ngi ele wa me ma ka ki kilo ye ia pengo fe ko lo mai fa unga ia a fa solo mai lo la a ko po se ava ngo fo le i ka ko fo i Auckland Samoa le fionga fo ke fongo ple se me la wa fo e penga ave pen ko pili ia fa unga le a ko sanga pe fa ki mai la lo ngol kulanga ave e wa pili era o me nga me le ma me la fiangol o kalapu ia me se fo i ka mi sanga me fa pinga mo lu nga ia me se alu fana le ka alo ni il kalapu lion
ia ko mai foi na I le alo ngi o fasala ia peng fai aku ia na ia ka ia upu o le woki mai I Band for Life lo langa ako ia ko vak ni vala fam singo ko fasala mai ia longo wingo woki fa lo I o me umanga ka ngwa kai kuinga ele fa pela fa ngi fam kalanga fa pe o ka ki o sekula fongo sekula fo ai me fa ka ke ku ka bango ye malisi me ki kilo ye le kiki ka sanga o la kali penga los ful wakas ke le la ngo mai ma ko la le mfen ko ka ka pi ai fa yo la bango ngi mo ngi kali ia mo lumanga ia ngi o la mo se ki Ika kong foi peanga fai ko fai inga o mai ele mfinga ka mele mo wa pango ko ya pili foi mo ka mfai ai ole nga le melo ku pu mai ia ka mau ia ma fa fa ka mo ka mika alo kan ngo kwa yo ka ko sa mo ka misanga le lo kin sa mo se mo ka misanga a misalo kin sa mo le ku pol mele ia ko wa lo fa ia ma ka ku inga ngi me fa pengi au ngi ko aungi ko wangi me ko ngo ka longa fa pengi o nga mal fa mo ngo ko wo ko kela ka pi ma ko mai ko ma ko ko kela ka pi ia mo e ko le lumanga I le ma va ngo en fa inga ko nga I luma ia wa ngi ave ke me la ka pi le nga lu nga o kupe a el fa mo ka mi ki nga lu o ya lu e fa mo kai mi ai male sa o fa ngi fa o ma ko ma inga ya lu fa mo I sil pe aku alwe fai si me a va pe o al mo fa mo ke la ka pi o ngai mo lo va ngo ya nga I luma wal fa mang yang o a mi se nga yo ma tu mrai mi se la ku ia o la me de fai ro mi kulanga le ia o me ko va e lo ka ko va e ni fe ngo fin ka li ngi ku nga fa ngo va pingi ma fu ma ya o ngole pinga le lua se ko ngen ku poli me ia le o ka ke ma yo so ia nga ma pi fa Tautuana me le fionga ya Aumua o le manatu fo ile na ia te wa ia langona tusa wa matelele afianga o le kalapu o le liona ile unga le wa man manatu mai vo ila anta tu wo va ili mau ili o fo isa yai ma moli mau wai na o faʻasoa yai o nisi o faife au o nisi o tangata ai o fainga ro tata fo ile le lawa lunga o community o nisi fo tangata ta alo na o lato I o malava ele fia fa unga lo falina fa unga le na penalty try ai now ai le amaya nga amaya se fa kanga o ke kango I fo lo fali however o factors le tata titano fia o tilo ali o nga o koru ko sanga le o pe nei male au ai fu nei le mena tupu nga nga fa o limo o le tali anga I lo fali koso ese mai iska maka aro ele yai ma se taimi na va o inka maka aro o take no nga koso ese mai ya le ile ya ka fa ko alo le o kama ai fa nga le tulanga o le fa to fa inga malo le tulafono le taimi le so ele ese mai lai ko inga fiu anga fo esa band fo I wa o le mai mo langa ku uma wa lu fa tas ya o yo le o le anga na ta to fa to te ni to sanga ya o ia ini tantu io ma ele o mali fa mali ina le fina ngalo kalapu te le se ava no vento e pili le to inga fa unga foi mai le fo unga wele tali ia moni lo so no nga to le fo pe fo ila fiunga mo o he's a young kid ele titi o le li fo ile o te lo le le ta e matua le te le so na lumana yo lo ia fo yo na tau songa o lo ta lo 7 sa sam il temile nei ia ai o le la ua tulanga fa pe ia sa o ile to e ava tu fo ile le tulafono afia mai le tulafono ua matua te le mamafa tu amo ia ai ele si so ka ko mfinka ko fa pe mai e kusi le lima ya Chris ai o le tau te no fo ta to ma le feika ma le matulanga uma ia o le winga la ia o ania va no e mafai ona to e a fina wina ina ia mawani ava no ne yalo mo fa now and measure kalap maybe it's a great step but ta una fa tun wina ai o se update tu na mo ila tu sa tu official le sa mo so ta inga tu ia tu au tu su yo le pulenga le ale au le liona mai lo li ine o kilan ia ma o fa mo ni mai tu ranga ia e mo silfia e ta tu sa tu official tu sanga o fa sala ina el kalap ia mai le unil au kilan Samoa ai o fa sa ina mo le o langa ato
Ia le fo ia tali sa tupu mai ai le tūlanga tautalonga. O le isi le whaanga soro mai pea ai mea tono lakpi Samoa. O le wala walunga mai lunga se mata upu ua whaasea pe ua tangi ai ia se tasi o tangata whainga ruenga lakpi Samoa. Ma whaapea mai ua harass ia po ua soona whai ia po ua kaufasi po le hare upu e mawhaina tātou ua tau ai le ua tau wha o lima se tangata o le poa di aia. O le saungala o le news. Ma le manu mai o le tala lea. E hafia mai ai se tangata o le board e eisana profession whaal tulafono. O ia o se tangata o le tulafono. A lawyer, a judge. Yeah, you name it. Pole ase wailim whinka folk se skura ki o o te tono le board. O se tangata o le board, sui o le board. Lea sa tau whaise wha o ngā lima i le sui leo le laka pi. Lea la ua manu mai e malitala ma avela na complain. A ngā i le chairman. O tauno whaise whai unga ma so e mai roilo na namta upula. O luinga leo te whatuele e mainia ua whina ngalo. O loo whaakupula ia lava le siure nei, ma le taata a mala o mei to tonu ole la kapi a le taata utunu. Ia, se me suru whina ngalo i lea, pena rua tau whaarongolongo, e me se rau whiunga Aumua amtamaya. Ia moni lei lava tūlanga leo e sauno e siata. O le sa maunga tupo i mai Samoa, tūlanga i whaalau i loa mai ni. Ia o se tasi o tamwhanau fo i whainga ringa tonu le uni. Ia pesa tau i eise, pa vesi ma le se tasi o sui o le na loa fono. Ia moni lei o le na tau mai i wapeo stangata e maulungu horon tūlanga le e tau tulafono ma po se loia. Ia o tūlanga lana. Ia e te tau lava o nau tilo toa iei le taitai fono ma le malalawa fono. Au whaine e si tūlanga wonga le whaala tua. Tauna whaise whai unga ma tūlanga pena. E pe au na a pena hoi o tele mea ro tūlai ma tatu. I ole au ngani ale tatu pōkala. E tau lava o na whaina wansa. Whapea na o leo tūlai ma si tūlanga whapea. Io tūlanga whaina tauna au tilo iei le lakpi Samoa ia a mese taitai fono ma laulawa fono. I se whai unga tauna whai le. I le sui o le. O laulawa fono por members le ua. Whaia se tūlanga i se tasi o. Tangata whaingara. Malo whaftai, telefon. Ia. Ia Samoa. Se mo kua kele ngai mea o kupu me ka kola ka piu ka le lopo la mafuango ngai mea. O mako volkan nga malo manga yes ka ko kungu al nge ya sa wala ka pi nga me malo se sa ya ngo ka falo ngai fam kalanga nga ngo ma wol fam kalanga sa mai ni se mi Samoa tipi ap tanga va ya nga mai fam kalama me momo ye ka ki kilo fa pe ye wal ngi me ke kungu po mai ni mo le o malo ye wa ver kula fong ia ma ke kuinga fula so ngare lo fainga ia ole si mea fa pe kong se falkala ia kemo si konginga ia ola valga fai moli maul menkup fai foi la fa maong ia wa fa maong ia ngi kulanga me ele kong ko ia la ia kia wa ele kong ko ia ka kle kong po ia lo ka wo mengi pos kanga ka mea ka kalngo ia o pangilo ia wa ka kong po ia elu alo ia lo ke lo le kong po Yes. nga oi Macafeo, George Latu, ia ma, fai malo lea, Matthew Lemisi. Ia ingala kau ki kile po feel ko lure ka na club. E ka fa. Mali, that's a good point. Wa me kau ki kilo sa o feel ko lure e ka fa o ia. O ingala ke lo kali mai ia. Ia le po, wa le po le kau kalngo ku ia ma makula. Ia kia ia. O ka nga ku se ka o filmengi. Ia lo o whakasinga kui kongo whanga whaikele ia kulanga me whapea ma a whai whamaungia ia kula fongo ia kulanga so kunga fongo le o pai ia o mea ai o le a mea i kulanga le mea le poa ma le ia ok lo nga wai o ke fongo ma le la kololo wa fongo le whaingo le whai nge mea ia e pauso ia mga koka ele ka ko kongo lo kongo le poa ia nka whapenge ia ngai pevi al ka kokala le fai ye manga kua lo vala winga ye loka ave loka ngaka
e lopo inga kaua pea oe lo ainga lo kalesia o makua me fala popokonga ke ve lo wa kungu o vel ke le pe ka kala ma fu menga pe le lo ma fofa o me la nga pe lo nga ma wa va pe fa ma ngi kulang va pe ngi ya kal kong fu ile fa kamala fo ke fongo mala ko lo wa fongo se fenga fa inga va pe ngi ya malo fa tai le fere ngalo tole fo mi se fo se fere ngalo le pionga ya mo ele pe ana ta fa yetu a utilo a u le issue le tu le mai wala ngala we ngol paper observer o le fo fa mo tino mai o le sunga ya Matthew le msio le sa tu la ya le sela tanga tain ta tu to ite ala ngola we lunga na malo lo ko mat feo ele ka fa ma ele ka fa la ma ya o le ingoa pauna le vaenga leu te o toi na mai ya uia o le ngo o le board member lea o ye o le loia o Matthew le msio ya ai o se tasi o sui e fainga ruenga te tonu le fo le Rugby Samoa le ana tupu mai le la fe se inga I tulanga o ni inu nga pia ka nga ava tulanga fa pea ya o tua ma au kafa maruma mai ya tatou fatatalia po le walanga e lua side of the story ma tulanga fa pena ai ya te ula vai pe yo le upfata wala le sa no ai tole fo ma se Aumua o oe lea ka ua o se kangaka aloa ia e se kofinga whakaikainga o se whaipuli o se mingiska o se CEO o se board member maenga so le ka kawaringa e whaifuafua au mea e tatau na e whaifuafua aia te aula ia e whai ungo nei mea pe a whaapea uma e whaamo pe nga ongi la kau kuleia pe ongi upungo whela foai kola ua ua matanga le na winga le public ki sila ya mai o tulanga whapea e le ongia o onga wa o tau tai you are role models more to tele to me la ya ai le me sao ai me sao ki fa ese male la kapi fa malolo fa ma vai la le fa ngai le na tulanga ia yo yes ta talia sasi ai le fa penga o ko mfainga ku inga ruanga fa pena o na tai tununga a fai wa se admit se le ngata le o tou o tanga tulafono o ko o fa kai ka ir tulafono a ia irang kang kai mo pu le lo kom fa ma vai mo ese o se o tou le ngai muri o ko ma ko ka roka o ko ai tau fa tai mai na lo kai oi ela ile fa ma vai ma pu le lo wa sa si ma se to ti mata le penga ya ai o tulanga na ile vanga ya eba tu fa ala patai fo I mo to tele mala ngai le fa pe fo inga o kulo nga o fa malo le misi tu po la fo ye isi ela ai fa per me le ai le mo esa mala ngai e tupu uma ai pa wa ro fo ila fi le mo oi el tulanga ole vanga au mo ya ona to noa wa e sa noa ya siata ya la von a mesela o ma walunga mo man la ka pisamo ya o se a fia uma ya tanga talo tono le talonga misele pa ingor tato la ka pi ya se tulanga de talfenga ya o poila no fo faiteli o lo fa pena o taula ya ile si la foi mal ma vai ho telo tatata ya ole se fa fangu fona to telo ina to lo fa pena ile fa pe ho na la ka pi so se talonga la vam so se fa la puto ya o la vona taula ino lo tangata mo lo tulai mai le to fi ora walunga mele ali on mai kai ka I kongo le na no fa ya tu ai fa mata o lo tede la walunga ia le mele o le va o le influence o le mele o le va o le ikali ka te tau ona fai mfa te tainga ma fai ma va inga ile mamaru lo telo le tunu ya ngolo ka ko karangongi nge me le ya ole ka ke mo movinga I falfam singo ola e ama kamera ro ko pulanga yo me ngali yo mai ya ka ko me lo lika ka ko sa mo ka ngo ko ka ko ka e fi ka uma ka ai ka sa mo sol ol parangi fa me ai ka ko no sa vali ka ko e mo pa if ka ko mange ol melga esele ai ngol kulanga ka ko wa ia ia upfole ka ko so e malo
o kamalanga e le manga ko ilalo le skanga e ale fi nga nga e alo walo la ule la vo fe ve lo mali ai o me nga le ko e le va pe sa mo va vonga mai o me ale town fall la ka ko va doli ka so Ale no pole me le fi kai mai ia sa o ru. Ai fai ai wo vesi da wo ai wo vesi na tama. O ru. Po le mafuanga o O ru le tu ko le. pa fe kai a fe o misa o o la la nga. o ka o le nga me ngi fe ko ngi Ia fai e vesi de mesa. ia fai io Wa ka wa ye de si. ava ko nga ko ai pinge fa pe nga Ele tá vindo. Ele tá vindo. Wa fa esa o ya Aumua ma ka ko karkarango e Aumua esa o ya Aumua ia wa va pengi sa o ya Aumua ma ia ngalo ya Aiolupo ia ngalo ya e le ro wa wo popo ai nga o ai mo mangingo esa o ya Aumua mo popo ia esa o ya ia ka ia kulanga O le mea le kai mi ko sa uru po o ke fia mo wanga no. ia vai langa na voi popo isa mo wa tawarunga ma so pala me ni ngora fiafi ia o le toi amatalia fo io faiva le nei ya tautua le sports Talanoa ile dei fo ia vai aso o tonu le mo masin manu ia le alantu i le weekend a mi fo talonga no lua tatou wa to Samoa ia mafai le tua le All Blacks nisi fo talonga tatou wa fetu Samoa lo fa solo nisi fo talonga tamafana ia manuia ile anga le le tua sa linga mo se male a me se foi manuia ni la usua ia ave foi ia tina lungo le monga ile ia veao tau walanga le wo samala me le mo ko mo va veao pong foi wo va veang mal mal husu ia fa ma ongi Manuia tele la pa fonga sa mo le tu la fia. Me se foi no tapu ai. O tatu po kala me na ne yaso. Manuia tele fa lu wala yaso. So I fo mai manuia. sai fo sa mo Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon.